Dobar dan, ja bih pozdravila sve prisutne i evo ga, ovo je jedna lijepa prilika na Svjetski dan bolesnika da se osvrnemo i na one članove našeg društva koji su tu svugdje oko nas, a koji pate i koji prolaze najteže trenutke u svome životu. Ja ću razgovarati više s aspekta korisnika koji dolaze u naš centar, a metoda koju mi radimo, metoda po bioterapije po metodi Zdenka Domančića, vrlo je popularna, priznata je u svijetu i pokazuje odlične rezultate. Ja ću se više osvrnuti na bolesnike od nezaraznih kroničnih bolesti koji su doistinu, barem po našim iskustvima, a puno je korisnika prolazi kroz naš centar, doistinu epidemija 21. stoljeća. To su bolesti srca, krvožilnog sustava, karcinomi, odnosno novotvorine, dijabetes i moždani udari. Sve osobe koje, nažalost, danas sve više i mladi ljudi oboljevaju od takvih oboljenja. Svaka osoba i njezina obitelj koja se susreće s time da je oboljela od teške i neizlječive bolesti stvarno prolazi jednu veliku ljudsku dramu. Tu je strah, osjećaj bespomoćnosti, depresija jako prisutna. A ako se tu još moraju dodatno vršiti kirurški zahvati, da se mora dodatno na radioterapiju ili kemoterapiju koje se vrlo teško fizički i psihički podnose, te osobe stvarno dodatno su poljuljane u vjeri da mogu ozdraviti, odnosno da može doći do iscjeljenja. Obitelji također tu često puta ne pružaju dovoljno dobru podršku, zato jer i sami članovi obitelji suočeni sa takvim teškim oboljenjima ne znaju što postupiti i jednostavno ne znaju pružiti pravu potporu tim osobama. Te osobe svakako, a nama je i osnovni cilj i mi se tako odnosimo prema bolesnim osobama, jeste da ih se stvarno stavi u fokus posebne pozornosti, posebne pažnje. Njima treba na poseban način dati snagu za životom, ljubav, entuzijazam. Bioterapija je terapeutska metoda polaganja ruku. Najvažniji odnosi u životu, kao što su i odnos majka-dijete, kao što su odnosi ljubavnika, nemogući su bez odnosa sa rukama. Milovanje, dodiri stvaraju jedan poseban osjećaj topline i daju jednu posebnu nadu. Tako i polaganje ruku u terapeutske svrhe stvarno bolesnoj ranjivoj osobi puno pomaže i dovodi do jako dobrih iscjeljenja, odnosno do ozdravljenja. Naš je odnos prema oboljelima takav da oni stvarno su u fokusu naše pažnje, odnosno svakome se pristupa individualno, na poseban način, kako bi svaka od tih osoba prevladala, jer je naš osnovni cilj da prevladaju taj negativan stav prema svome oboljenju, da njim pomognemo da ojačaju svome samopouzdanju, da nauče nešto više o svojoj bolesti i da se mogu sa time nositi. Oni kod nas u centru mogu uvijek izmjenjivati svoja iskustva i svoje spoznaje o bolesti, učiti o svojoj bolesti, jačati u samopouzdanju i svakako onda se s time bolje nositi, jer mi držimo da je, bez obzira koliko je bezizlazno stanje i koliko je teška situacija, vjera i motivacija uvijek jako dobra i treba je uvijek graditi kod pacijenta, jer je uvijek je lakše iscjeljivati osobu koja još nije odustala u svojoj duši od onih osoba koji su već sami od sebe odustali. Nama najveću motivaciju za rad daju naši korisnici, pogotovo kad im dolazi do poboljšanja i do bolje situacije u zdravlju, kad oni donesu nalaze, kad naprave dodatne dijagnostike. Neizmjerna je sreća kada takvim osobama, odnosno kad takve osobe dođu i zahvale za ono što su doživjeli kod nas i koliko smo i mi u svemu tome skupa pomogli. Za sami kraj ja bih rekla nešto iz vlastitog iskustva gledanja bolesnika koji su jako teški u teškome stadiju, da je bolest kriza. A u principu sve krize u životu treba rješavati i treba se suočiti sa njima. Svatko ko prolazi kroz krizu sigurno će doživjeti jednu snažnu transformaciju duhovne energije i sigurno će promijeniti svoj odnos prema životu.
Mijenjat će mu se i obrasci ponašanja, stilovi života i sigurno može dobiti neku drugu, novu kvalitetu života. Uvijek se tu sjetim jedne mlade voditeljice Ive Bagić koja je preminula s 25 godina od teške bolesti. Sve je dala za svoje izlječenje i kad su je pitali da se može još jednom roditi, da li bi nešto promijenila, rekla je da bez obzira koliko je to bilo teško, koliko i god je tu patnje, da nikad ne bi htjela neki drugi život, jer da nije prošla sve to što je prošla, spoznaje kroz koje je duhovno prošla, a rast koji je prošla kao čovjek, možda ne bi nikada u životu doživjela. Ova metoda je neinvazivna, nema nuspojava, blagotvorna je i blago djeluje na ljude, naročito je vole djeca, zato jer nema nikakvih dodatnih stresova, straha da će se raditi nekakvi agresivni, invazivni postupci na njima. Pa evo ga, mi smo nazvali ovaj dan porukama jednog našeg malog korisnika od 7 godina da pružimo ruke za zdravlje čovječanstva. I nešto što mi uvijek, i to imamo istaknuto na našoj web stranici i što mi damo našim korisnicima da uzmu i da vode o tome računa, jeste da je najveći saveznik i najveći prijatelj bolesti strah. I stoga mi uvijek volimo jedan lijepi citat Taniguchija, japanskog iscijelitelja, ponuditi, dati našim korisnicima da vode o tome računa, odnosno da njim pomogne u prevladavanju straha. A to je ono što stvarno liječi je vrijeme očekivanja, jer uzrok bolesti leži u duši, u pogrešnom mišljenju koje podržava strah i loša stanja. Neka tvoje srce bude riznicom smirenja i ne gledaj više na promjenjiva stanja tijela, makoliko se nametala tvojoj pažnji, nego utoni duboko potpuno u duh i njegov mir, jer tu na izvoru života ti si slobodan. Jer bolest je samo utvara iskana od straha, što kad strah umakne, bježi zajedno s njim. Bez podloge straha toj utvari nema opstanka. Hvala lijepa.